Ebushafo na ye cheche obiara sanso e ma hwefo etefo adofo Ghana nyina ye bo biara akwaba edi eba Attention TV eso your most inspirational YouTube channel on se mabetena hot seat yiso na eye abra me represent me mama ekuya enjua ebra me de ensema ekoso over the weekend and say ekoso e wo man Ghana mun me de ba beso mesra wo se we new to the channel subscribe my so onye news so a obetimi a share video yi am onwan so anya bi ahwe ebra yensa wo bra ne yenhye nsam na se na yemfa emamu kamia say Dr. Ogyaba ene Avraham Ben Moshe omu bifi enya dia eba beko ne wie ene achina esanse ensam no ekonenim eye papa we tu mane we ya na we so ato ede amane we tu ede mane we ya na we so ato ede ama we eno ne ade ekoso social media so na bloggers fon so nya no so oma bekasa ede afonte no akwai se amasa asem na ye deja e wo man Ghana mu enya asem keto wo hia nipa mienu so wo mo twetwe nkoma ensem mo ka Dr. Ogyaba Avraham Ben Moshe Dr. Ogyaba Avraham Ben Moshe enya asem keto na ebra Dr. Ogyaba ebe ye video ede betu dwa se Avraham Ben Moshe eba ne spirituality wo ye small boy who sakura want to whom no mass in fact one show ye or no be dealing the spirituality enya asam kata na one show ye na so too nice na so dem wa overboard them completely na bra ya papa Dr. Ogyaba di video e be to da pe ye nim nipa oka kire Avraham Ben Moshe no and Avraham Ben Moshe so sorry say hey aseme na opesa o cheme no Ogyaba den na opesa o kan in fact aseme ay credit card pa enya asam kata bra Avraham Ben Moshe so ba life abeka sai no say ano di tuja nko TV emra na kwahwese de akwai ejina blackboard ho team fifre a na otum sa akwa na bible no won hwem mombra debate a mu adwane mu nya miracle so a mu dwane Ogyaba se won ba na me hu se Ogyaba aye video bi afa me ho Ogyaba me ni problem with oye video afa me ho but eya wo ye wo editing na ye careful me start here obeye mobo me nkwa asole menji mo bible ni ntum metum ye di nkwase asem bia but obuo nti e na menye sa no aha Ogyaba ye video bi e na wa edit me picture ene onu Ogyaba picture e na ode mimiti me picture na kwa down e na ode ne mpaboa I say wetia miti so e wo video nim mankasa Ogyaba me start here be mobo me ye visual art student wouldn't get for me cut and paste professional no me impesa me code that low and we enkoda sem what me see Ogyaba wa benya be perform miracle wo manim 1 number 2 obi ba wa so dem na waka baby okoi waka duane odi waka ne mo ye waka ha na we fra Ogyaba ma me mra me dura na mo abo me girlfriend din why me wo private mobile number bi na bo private mobile number no why Ogyaba ojia me mami owo me bo me mami full name me ma simple me mami bo ni full name kura mi free so me se mi free wale but wale no e kura mi free so no bo mi kuro din untumi shisha aduma na mo aba ena ya no kuro Ogyaba Bible debate me send crowd they won't try because I don't know say Bible kura say men ditch him Jesus when ditch him Paul when ditch him obi solid now we back at the Bible or disprove Bible now it is the duty of every pastor to stop that person now madam they church wo kroma and how would him Bible says I saw them on we jayo omo ba so no as a means of motivation keke omo jai so Ogyaba editing ne de me minim yase no me start ya obe mobo metumi abo editing ba akopɛ oyem be hyew so ati ase but eno po de me nye sad eno low mind e yenkodasem de me kan say yes eno yahuda de ato no why Paul eno yahuda de ato no Acts chapter 12 verse 28 Acts 12:28 Paul a debate we dwane Ebuja for sa pepe anete hana me de ensem nya ebesi edi amomya me de ensem ibromedin ara energy Jacob nete makram